Intro مأتوي. Hello everyone, salam kulatkum and welcome back to day 13 of our English learning challenge. Namna 13 day 13 na English بدون قعدتحن مزاخون. And today's lesson is all about asking and giving explanation. كم يجرنا حبريتها ويكأ مجلس نسابات مسحتتنا نهب كمون كم يجرنا زي تردنا نقر نسابات نقلس قالوا منا خنرئي. Sometimes we need to ask for more details. هذا جزء detail ويكأ وش تأتينا نسابات كنزارر ندلي ويكأ خنحاتهم ندلي زي تردنا or explain things ويكأ نقرات نقلس قالوا ندلي clearly to others بنتصور مالتي. This is really important in conversations. سلازي إذا قداسي أبزر قنقاي. Whether you are at work أبصرح تكونوا تقولوا in school أبتمرتخ تكونوا تقولوا or just chatting with friends مسعرتهم تعرفوا تكونوا تقولوا. سلازي in this lesson أبز تمرتي you will learn كنا مهارينا ويكأخت ماريكم how to ask for explanations politely. مجلسي بخمي بتحتنا خمنا حتى تكررينا نمي جمرة. Then قالتها how to give clear and simple explanation. نتصورن قليل المجلسيات بخمي كم نهب كررينا. By the end of today's challenge أبزناي موداتنا English بدوخا you will be able to ask كم يجيركم كم تحطوا and explain things كم يجيركم نقرات كم تقلصوا طريقكم in a way that everyone can understand. زخونا سب كردأكم زخللو من قد يجيركم مالتي. So let's jump right in. سلازي دلوقتي تخونكم نجمر. So that the first thing is how to ask for explanations politely. مجلسي بخمي بتحتنا فمنا حتتنا مجمر خنري. مخنياتو حدا نجر زي تردنا خوني خل. سلازي قديتها نتسب كتبره الليدو كنبلو يقباي. سلازي إذا نجر نبال بإنجليش كا نداي كنبل يقبان. مس نبل مجمريا sometimes you need more information or don't understand something. سلازي حبري تاخدلي تدخلوا ويكا زي كردأكم مخل زخون نجر. سلازي here are some polite ways to ask for explanations. سلازي بتحتنا إنها أخن حتهم زقبا. سلازي زوم زعبو polite ways ويكا بتحتنا نحط اللون من قدي حبريتها ويكا مبرهي سبن خبنا نحط اللون من قد تاتيهم. سلازي ناي مجمريا نحاد نجر كقلص قلنا ويكا زي تردنا نجر انتهاليو نحط لا من قدي could you explain that again please دقين كادو ختقلص قلي تخيل نبلو مالتي could you explain that again please could you explain that again please دقين كادو ختقلص قلي مسكالكا نبلو مالتي. And example مسنرئي could you explain the homework again please أتعيو جزا كتبرها اللي مسكال كادو ويكتقلص اللي مسكال كادو بجاها أبزا دحريت على مالتي قديتها مخنياتو بتحتنا حساب كن حتى تزدلنا ناي قدن please كنت كامي قبقنا مالتي. سلازي I didn't understand it. سلازي ترداكو نبلالنا مالتي. سلازي could you explain the homework again أتعيو جزا دقين كاتقلص اللي تخلدو مخنياتو أي ترداكوون مالتي. What do you mean by انتلناها انتاي مالت كايو مالتي. نابنت what do you mean by I will not come. What do you mean by I will not come انتاي مالت كاي متسني انتاي مالت كايو مالتي. What do you mean by I will not come نابنت حدا سب اي متسني لو انتاي مالت كاي متسني تبلو انت لليهم what do you mean by I will not come انتاي مالت يخاي متسني. سلازي نخونا نخقلص قلنا اتزي ممتيو مخنيات نحطو لنا مالتيو. Then سالسيتخا can you clarify can you clarify كتبرها لي ويكا أخت قلص اللي لو مخالكا مالتي can you clarify. نابنت can you clarify how this machine works can you clarify how this machine works إذن ماشينات كمي كم سرحلو قلص اللي مسكالكا ويكتبرها اللي مسكالكا يبلو لكم مالتي. when you ask for explanation حبريتا وي explain كجبر لكم وي كجلص لكم تدلين دحر لأهليهم be polite بتحتنا حطوا لكم and use phrases like please and could you. please ويكا could you أنا قديت هتكمل لكم مخنياتو تحتنا حساب زهنا please and could you أنا قدن كتكمل كبأكم مالتي. when someone asks you to explain something here are a few ways you can respond clearly. حدا سبكا نخد قلصو من تحاتيتكم
ገለ መንገድታት ንኽንምልሰሉ ዝግበአና ወይ ክንምልሰሉ ንኽእለሉ መንገድታት እዞም ስዕብ እዮም ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተዘይተረዲእዎ ኣይተረድአንን ወይ ከዓ ካን ዩ ክላሪፋይ እንተኢልና ከተብርህለይ ትኽእል ዶ እንተኢልና እንታይ ክንብሎ ንኽእል what I mean is ማለተይ ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ማለተይ ኢልና ንጅምር ማለት ንኣብነት what I mean is you need to submit the form by Friday ማለተይ እቲ ወረቐት ዓርቢ ከተብጽሖ ይግበአካ ስለዚ እቲ ወዲ ወይ እቲ ሰብ ንገልጸሉ ለና ማለት እዩ ስለዘይተረድኡ Okay. Number 2 in other words بخالق قالات ወይ ከዓ بخالق መንገዲ እውን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት in other words the recipe requires more sugar بخالق ቃል እቲ መግቢ ኾኒ recipe ማለት ሓደ ነገር ንኽንሰርሐሉ ዘድልየና ነገር requires more sugar recipe ማለት ዝዳሎ መግቢ ኾኒ ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገር ማለት ስለዚ ብዙሕ ሽኮር የድልዮ In other words, the recipe requires more sugar. ስለዚህ in other words ክንብል ከለና بخالق መንገዲ ወይ ከዓ بخالق ቃል ከምዝ ማለት እዩ ንምባል ማለት እንጥቀመሉ ሳልሰይቲ ከዓ let me explain it this way ብኸምዝ መንገዲ ክገልጸልካ ንብሎ ለና ማለት እዩ let me explain it this way ብኸምዝ መንገዲ እስከ ክገልጾ ንኣብነት let me explain it this way ብኸምዝ እስከ ክገልጸልካ The project is like a puzzle with many pieces. That project بتعمي حلخلخي with many pieces تفعل النجار pieces على مالتي كان puzzle تفضلون تهونكم حلخلخي سلازي كمون let me explain it this way سلازي بس كبز من قد خكل سلكا نبل هلنا مالتي So when given explanations use simple words and short sentences to make your point clear سلازي مجلس اختبوه لهم كا simple words ወይ ከዓ ቀለልቲ ቃላት ተጠቀሙ and short sentences to make your point clear ሓጸርቲ ሙሉእ ሓሳባትካ ተጠቀሙ ምክንያቱ እቲ ትዛረብዎ ዘለኹም ንጹር ንኽኸውን ማለት እዩ ንኣብነት what I mean is ኢልና እቲ ዘድልየና ነገር ንዛረብ ከምኡን in other words ኢልና እቲ ዘድልየና ንዛረብ let me explain it in this way ኢልናኻ እቲ ዘድልየና ንዛረብ ማለት እዩ Here is an example of a conversation where someone asks for and gives an explanation. نهلكم example. حدا سب يحاتت حدا خا يملس مالتيو. نابنت person 1 ويكا حدا سب قداماي سب انتاي بلالو could you explain what injera means? injera انتاي مخانو تقلصليلو مسكالكا يبلولو. injera انتاي مخانو تقلصليلو مسكالكا could you explain what injera means? يلو. Then person 2 ويكا اتخال سب كانتاي بل sure. نايقدون in other words بخال منقدي it is traditionally food or it's tradition food بحلاو مقبيو injera is made with just 2 ingredients injera كاكل تنقرات يسرح طاف flour and water كاب طاف حروجن كاب ماين يسرح يبلولو سلازي انتاي الوود سب injera አይፈለጥኒ ምክንያቱ ካብ አፍሪካ ወጻይ ወይ ካ ኢስት አፍሪካ ምብራቅ አፍሪካ ጥራይና ንፈልጦ ስለዚ ሓደ ሰብ ካካለ ኮንቲነንት ወይ ካ ካካለ ክፍለ ሀገር ክኸውን ይኽእል እንተሓቲትና could you explain what injera means injera እንታይ ምዃኑ ዶ ከተብረህለይ ምስ ከኣልካ እንተኢልና sure ናይ ግድን in other words ወይ ካ ያ ማለት sure ማለት ከም ዝተቀበልና then in other words ብኻለ መንገዲ it is traditionally food ባህላዊ ምግቢ እዩ injera is made with just 2 ingredients injera ካክልተ ነገራት ይስራሕ ናይ መጀመርያ ጣፍ ሕሩጭ ካልእትኻ ማይ ማለት እዩ water okay conclusion መደምደምታ great work today ጽቡቕ ስራሕ ሎም ማዓንቲ and you have learned how to ከመጌርኩም ask for explanation politely ብትሕትና ዝለለኹሞ ተሓቱ ወይ ከዓ መብርህ ተሓቱ ሪእና ኣለና then ካልእትኻ give clear and simple explanations ንጹር ዝኾነን ቀሊልን ሓበሬታ መሃብ ወይ ከዓ መብርሂ ከመጌርና ከም ንህብ ሪእና ኣለና remember clear communication is key clear communication ወይ ከዓ ንጹር ምርድዳእ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ it avoid or to avoid confusion avoid ይገብረና confusion ማለት زي ምርድዳእ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዘይክርዳእና ኽእል ስለዚ ምድንባር የወግደልና ማለት እዩ clear communication
እዞም ኩሎም ሎም አንተ ዝረአናዮም ከመየርና ንሓደ ሰብ ብንጹር ንዛረቦ ዝጠቕሙና ኣገደስቲ ናይ እንግሊሽ ክፋላት እዮም ማለት እዩ so keep practicing these phrases ምልማድ ኣይትረስዑ and you will get better every day እንተ ተለማሚድኩንካ ዘይትመሓይሽሉ መንገዲ የለን if you enjoyed this lesson እንድሕር ዳፈቲኹም ሞዝ ትምህርትኻ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትሕመቁ and share this video share ከአግበርዎ with your friends ምስትፈልጥዎም ሰባት and I will see you in the next challenge ኣብዚ ቁጽል ብድሆ እንራኸብ ኢና የቀኒ